Алик Мибониа аибашьра анцоз ҩажәижәаха ҳашықәса зхыҵуаз ибзианы игәалашәоит, аԥшыхәра диверсиатә гәыԥ мрагыларахьтәи афронт ала Кәыдырҭаҟа амҩа ианықәлоз, избанзар уи напхгара зызуаз иара иакәын. Ари агәыԥ далан афицар Дмитрий Чепенец дҵас ирыман сакьан афымцацәа ҳәа ианызгоз ашьаҟақәа рыԥжәара. Ижәак сарам иакәын. Хсаат ҳацәин, аԥсаҳшьан нас ҳдәықәлеит ашьыжьымца. Ҳцеит апара ҳаҟәыԥшит енахь, апара напряжение амазымызт. Аԥсуа ԥшыхәцәа ақырҭқәа иреиҿахысраан дызгашаз ахы иқәшәеит Дмитрий Чепенец, иара иҩызцәа данрзымԥшаа рышьҭахьҟа ихьаҵыр акәхеит. Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба идикылеит Дмитрий Чепенец иҭаацәеи иҭынхацәеи. Иҳәеит хаҭала Дмитрий Чепенец дшидыруаз, аррадҵа анагӡаразы амҩа ианықәлоз уи аҭыԥаҿ дшыҟаз. Дмитрия я знал лично. Мы были вместе на Восточном фронте. К сожалению, так сложилась судьба Дмитрия, защищая ребят, дав возможность отойти ребятам, он сам погиб. Этот парень пришел к нам искренне, честно, как и многие другие, которые пришли и встали рядом с абхазским народом, защищая эту землю. Атәыла Ахада иазгәеиҭеит Дмитрий Чепенец иҩызцәа Аԥсны иааны иҳавагылаз хашҭра шрықәым. Аԥсны афырхаҵа иԥшәмаԥҳәыс Елена Чепенец ҭабуп ҳәа ахылҳәааит Дмитрий ибаҩԥшааны Аԥсны анышә иахьамардаз азы. Спасибо большое вам, президент, всем спасибо, что принимал участие. Молимся за Абхазию. Сейчас мы переживаем тоже войну в Донбассе и знаем, что это такое. Аԥсны Ахада Дмитрий Чепенец иԥшәмаԥҳәыс агәаларшәагатә ҳамҭа лнапаҿы илиҭеит. Афырхаҵара ахьӡ-аԥша апарк аҟны иқәыргылан Дмитрий Чепенец иԥсыбаҩ изҭаз аҭоубыҭ ҩажәи-ԥшьба шықәса ибжьаӡны иҟаз дахьжыз аҭыԥ аԥшаара алыршахеит жәларбжьаратәи аџьарҟаԥшьи Аԥсны аиҳабыреи атәылахьчара аминистрреи рыбзоурала. Аԥсны афырхаҵа аҵыхәтәантәи имҩахь даскаргон аҳәынҭқарратә аԥхгара иҭахаз аибашьцәа ранацәа, аибашьра аветеранцәа, аруаа. Амитинг аҟны ицәажәоз ирҳәон Дмитрий Чепенец ифырхаҵара хашҭра шақәыматәын. Аԥсуа жәлар лахьынҵа шәарҭа ианҭагыла хатәгәаԥхарала Аԥсныҟа иааны хацәанымырхха уи ахақәиҭраз еибашьуаз Белгородтәи арԥыс ибаҩ аднакылоит, иара иихьчоз, иара изыразу, еиԥш зеиԥшу ршьала ирцәыӷьо изгәакьоу ҳаԥсуа дгьыл. Ари ҳақәу усуп. Дима дрылахәын операциақәа Мыркәыла имҩаԥгаз. Дима дрылахәын Ԥақәашь, Баслахә акопқәа иҭатәаз Тҟәарчалаа рыҷкәынцәа гәыԥаа Баслахәаа ҭаха зрымҭоз убра ицаны аблиндаџ иҭалан, иҭаз зегьы напы шьашәала ҳәызбала рыбжьара рхыхны убыс иаахьан. Дмитрий Чепенец афырхаҵара ахьӡ-аԥша апарк аҟны анышә дамардон афырхаҵа ишиаҭәо ала. Иара иԥсы анҭаз иҩхьан, аибашьраан ҭахар зхы иақәиҭу Аԥсны инышәнап ҟаларц шиҭахыз инагӡан уи иажәа. Аԥсны афырхаҵа Дмитрий Чепенец иҭаацәа уажәы инхоит Донецк, иара арратәҵара иурҭа дахьалгаз. Дара ирҳәеит шьҭарнахыс раԥхьа Приднестровиа иеибашьуаз, анаҩс аԥсуаа ирывагылаз анышә дахьамадоу Аԥсны лассы-лассы ишаҭаауа, ихшаз, ирыхшаз, иара иҿырԥшала ишырааӡо. Даурин Аԥшьбалықьса ухаа аԥсуа телехәаԥшра.